Ai kêu gọi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun rei nei la me tun riu dare asai October tari kathum kum singne ni chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sap the call Tamenglong October tari kanai Riksanai na khat wildlife week celebration kum singne ni chui na pung loi lau me mung khani awareness on Bear Conservation Program Trinity Public School Tamenglong khatat kai kan the kamung tai Tamenglong Forest Division khani Rainforest Club Tamenglong le Wildlife Trust of India Rikariuna lang kan chonge kamung khatai Josia pa mai MPS Additional SP Tamenglong Re Chief Case Salau kani Gong Sampa mai Principal Trinity Public School Re Gates of Honor kani KH Hitler Singh MFS DFO Tamenglong Re Function President Suna Kazao Lau kani Chief Guest Josia pa mai rin numbang khawringta ngaklo mai tuanggang mai azu lam khaw salaw kani numbang khawringta ngaklo mai ri ecosystem ta ngaklo company tuna sa kani anyu re fulling link megan khaw kari karu gutma khang pu azu sinsuwe tikimi kari karu tai khawring asa khangthu tanu tak suwe Function President KH Hitler Singh MFS DFO Tamenglong Re Riksanai na khat wildlife week tat kai kan me khaw salaw kani kumna mi tuangnai dak lung khaw Essay khani painting competition coexistence through awareness to my team khaw tat kai kan me khaw kazau logai kan mai insam nanun ta thunku mai indau kani Dr. Shushanto Gauda Senior Field Officer Wildlife Trust of India Resource Person Sulauna kamung tong second session khaw Zagam ta tabui zangre anyu ngak laubam ni na chu tumai lam khaw khani human bear conflict management and coexistence lam khaw PowerPoint presentation sulaw kani resource person dai rekan di kapum khaw chagam kaza ta chatnai milung khaw India khaw kaza padai in phangi kumna kaza kanai high north east khaw in phangi tuna sa kani kamung khatai range forest officer Tamenglong Joel Gang mai by my forest department officials nun range forest club Tamenglong tong official nun school tong oza nun nam tong chairman and secretaries kani insam na azuri gwang kazaw law kani riksanai na khat wildlife week loi law me mung khawtai inter school painting kani essay competition khaw zakau kan me nun khang prize insan pat kani numbang khawring ngak me khaw lunggut ba mai nam nun tong authority members nun khang red blankets kani Mementos tilaw kani khani journalist nun khangni mementos tilaw kani Infal October tarik kanai States Directorate of Health Services re October tarik kanai khaw report dipat kan mai khawtat kan mai khuang chui na padai lung khaw dengue case kathan rik ta chat na pung confirm su da the tu na ti thai kani mi lung khaw tai rik ruk tu Infal West Korea Infal East khaw re ru na chanai pat kani kakching khaw re padai kum na thawbal ukrul Tamenglong khani nuni district khaw case khat pat kani tu na ti thai kani August bu khaw dengue cases se phai thum rik secure na secure record su tang kane September bu kore phai secure ringu kumna October bu tuang zang nai lung khaw dengue case rik ta chat na pung high report su law tang ba mi tu na sa kani Infal West district khaw taw dengue case chingkhat phai kharik dai na khat nai na Gailiang my district subami Infal East kore phai nai chui na charuk thawbal kore ringu na padai Bisnupur kore tamru na chakyu kakching kore Tamrut na tachat Senapati kore rut na chanai ukrul kore rut na charuk Chandel kore ru kamjong kore tachat Tamenglong kore pungu nuni kore padai Chirachandpur kore kathum Tengnopal ka cases kanai kum na kangpupi kore akhat na record sila tang ba me Tamenglong October tarik kanai District Administration re October tarik kanai nung adi karma yogi abyan Responsive Governance Program bang kau Village Action Plan dui Gailon Community Hall Tamenglong Headquarter kau Adi Seva Parv mung akhat suna lon sukanthe Adi Karma Yogi Avian tong Village Action Plan lon sukan may mung kautai Aka Nodal Officer and Additional Deputy Commissioner Tamenglong Chungleng Mang Kipken MCS Di Maidin Bui MCS STO Tamenglong kani kacham thai faiga kyang mai MCS CEO ADC Tamenglong kani rikazao lau kane Aka Nodal Officer Tadri Aka High Mission Program akare mi tuang program bang khaw nam mai nun re Village Action Plan khaw kani tong gong tang mang mai hammi thai kani re government khaw tan ta lau mi ta ka haw bom mi tai phung Kulau khangi kum na mi tong report dai village level kore central government kaungan ti thai tang lau khangi tu na sa kani pian mak mai hammi thai ka haw mi koi da block level office ka ti thai lau khangi mi khaw te district level state level kum na income khaw state government re central government khaw sa tang lau khangi tu na sa kani aka program khaw tai man sai pa khat in bu ri gong ka zaw lau kani thai lau nu we adi karma yogi avian khaw hai Tamenglong district tuangnam tamru na ta chat ta cover sup ni ye none October tarik kanai October tarik kanai Gandhi Jayanti tingmek khaw charwang su inthan inthing mai tingmek suna India tongkabam azu khaw tatkai bam mai kumna Rongmei bazar nuni district headquarter khaw swachhata hi seva campaign tatkai kan mikhaw nungba assembly constituency MLA khani HAC chairman Dinganglong Gang Maire BJP Yuva Morcha nungba mandal khani Jadonang Memorial College faculty members nun da zaina nuni bazar su inthan law kanthe MLA Dinganglong Gang Maire Republic khaw
in than in thik mitan khaw lung law na bam khang appeal sukani in than in thik mitan hai kan hi jayanti nungna ra mi tiki mi haiting mik pum tong tan suna ta law khang sakane swachh bharat mission tong tam me hai aniu tong taung koi me khaw inform ta na mai tipat ma khang khani inform ta na mai khawri rapot azu gwangni me khawri do khang chumai haye none October tarik kanai zangrut na pung tatkai kan my national health camp swasnari sashak parivar avian October tarik kanai nung Rongmei none district headquarter khaw mega health camp tatkai nanga laukan the mega health camp tai multipurpose hall Rongmei part 3 none district headquarter khaw tatkai kan chongi health camp khaw tai now my phai pedai ringu ta raza launa ke nai me puni insa khang inzat laukani inbu na now my nun khang free blood sugar test ultrasound jaw laukani kamung khautai jenims and rims infal kani bai my health institution kore doctor ru na kathum gwang law na razau law kane mega health camp khautai razau mai na ramna pmj abha cards enrollment or registration ni tatkai kani ru na chat September kore tatkai ka haukan my health camp ta Dr. Azin Malingmei chief medical officer no ne resigna district tong kabam bai khauni tatkai law kane Tamenglong ting nai luan banchat bu tari kathum kum sing nei na chi na pungu lau chuan muak na ye kalan nai na ye ting zin muak na ye sing bang ting rai na ye banchat bu tari padai kum sing nei na chi na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting zin muak na ye sing bang ting rai na ye mai ku gwai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube channel bek ten re ka ngan mak na thon ku wei asai khung tu cham hai khoringal lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thuan ko thei